A dobro, ja sam to i digao ruku kad se vidio, tu nema više ništa, praktično nije. Sam priča završila u Beču, to je kraj. Teško mi ovdje da kažem, kad već Miljan spominje ostavku, ostavka je ovako najdirektnija stvar da kaže čovjek odlazim i gotovo je. Opet vam kažem da, to se već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići ni u Firencu, ni u Švedsku. Sjećam se te njegove konferencije za štampu kad je on u Fudbalskom savezu Jugoslavije napravio konferenciju za štampu i rekao da on ne može da bude selektor reprezentacije Jugoslavije zbog svega što se podešavalo u to vrijeme. Sjećam se da je plakao na toj konferenciji za štampu, da mu bilo mnogo teško. To hoće reći da je on stvarno ostao čovjek. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je da objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.